The Shining Little Red. Friends for all, enemy to none. Rakan yang boleh dipercayai. Bila anda ni berunding ataupun bertemu bersama individu ataupun pemimpin-pemimpin yang volatile ni kan, macam mana you handle keadaan macam tu? Tengok mood Ya, tak adalah. Dr. Maliki tak tertapis gitu. Hai, saya Natasha. Saya Aisyah. Anda bersama No Tapis. Yes, dan kali ini kita ada kita punya resident minister dengan kita, bersama kita sekali lagi. Boleh guess tak siapa? Kita jumpa sekali lagi di No Tapis. Dr. Maliki, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dr. Maliki tak tertapis gitu. Memang, that's why we love that you are to always have here. him here. That's why. Sebenarnya Natasha, bila saya lihat wajah Dr. Maliki ni, saya teringat maksudnya tentang situasi di macam negara-negara lain Timur Tengah, pasal usually he is the one fronting all this lah. Betul. Tapi actually Dr. Maliki memang baru balik kan recently. I think you ikut rombongan RLAF pada akhir Januari kan. Masa pergi Jordan daripada Oman saya ke Jordan. Betul. Ketika tu mereka menyerahkan bantuan kemanusiaan ke-6. Ke-6 betul. Oh ya, nak tanya jugalah since Dr. Maliki sudah pun ke sana. Kita nak tahu juga situasi di sana, apa yang anda lihat dan sebagainya lah. Sebenarnya itu ialah kali ke tak kira lah saya ke Timur Tengah. Saya dah banyak kali ke Timur Tengah untuk terus memantau keadaan di sana. Walaupun keadaan di Ramallah sukar untuk saya ke sana. Penghabisan saya ke Ramallah tak salah dalam 2021 sebelum COVID. Di mana saya berjumpa dengan para penduduk di Palestin dan mengenal pasti apakah keadaan mereka dan sebagainya. Sejak tercetusnya krisis Gaza, setelah ke Mesir, ke Jordan, ke Arab Saudi, dan tujuan saya ke sana ialah untuk bertemu dengan rakan-rakan sejawatan saya di sana untuk mengetahui apakah situasi di sana, pandangan mereka dan apakah rancangan untuk terus membantu para mangsa di Gaza. Apa yang saya dapati ialah mereka semua prihatin tentang tujuan utama kami ialah pertama mencapai ke gencatan senjata. Itu yang paling penting sekali, supaya kita dapat mencari suasana yang dapat menghuraikan ataupun meredakan kehangatan keadaan di sana. Kedua ialah mereka sama dengan Singapura berpandangan bahawa untuk mencapai kesudahan yang lebih jangka masa panjang, kita perlukan kehuraian, kedamaian yang dikatakan negotiated two-state solution lah, di mana kedua-dua negara ataupun kedua-dua pihak Palestin dan Israel mengakui hak masing-masing untuk wujud sebagai jiran tetangga. Dan inilah mungkin kita boleh bincangkan bagaimana kita bersama-sama dapat menuju ke arah keadaan sedemikian. Tapi ramai yang saya dapati di kawasan Arab Saudi di Timur Tengah, mereka begitu prihatin tentang keadaan yang berada di sana dan mereka ingin cuba terus membantu. Dan bila saya ke sana juga, saya berbincang dengan rakan-rakan sejawatan bagaimana kita boleh menghulurkan bantuan kita, bantuan daripada Singapura. Sebelum ini kita bekerjasama dengan kumpulan Sabit Merah Mesir, kemudian di Jordan, dan kita lihatlah siapa yang boleh membantu membawa barangan-barangan ataupun menyalurkan bantuan kami, kita bekerjasama dengan mereka. So actually sehingga sekarang ni Singapura dah menghantar 7 tranche berjumlah $19 juta. Betul. Dan itu meskipun Dr. Maliki tak turut bersama, Encik Zaki yang turut bersama kan. Betul. Tapi menurut laporan Singapura merupakan antara golongan negara tertentu yang boleh menghantar bantuan. Tergolong dengan negara besar lain seperti Belgium, Norway, Arab Saudi. Dan kita tahu memang banyak negara yang menyokong Palestin, masyarakat Palestin, termasuk negara jiran kita. Tetapi tak semua yang dapat menghantarkan bantuan ke sana. Dan mengapa Little Red Dot ni boleh lakukan demikian? Kenapa kita special? Kenapa kita special? Ini saya rasa ini salah satu aspeknya ialah Singapura sering dianggap sebagai sebuah negara yang boleh dipercayai, a trusted partner, rakan yang dipercayai oleh banyak negara.
Itu sebab salah satu dasar luar negara kita ialah menjadi rakan atau kawan kepada semua negara. Friends for all, enemy to none. So bermakna kita akur bahawa sebagai sebuah negara yang kecil, kita perlu menjadi rakan yang boleh dipercayai, a trusted partner, a trusted friend yang memegang teguh pada prinsip-prinsip yang penting. Prinsip seperti keguaman, international law, prinsip seperti menghargai sovereignty ataupun kedaulatan sebuah negara. Ini semua kita secara berprinsip menerangkan kepada rakan-rakan kami di sana. Salah satu sebab mungkin yang membantu kita dapat menghulurkan bantuan ialah perhubungan kita dengan negara-negara Timur Tengah. Kita sudah lama mempunyai hubungan rapat dengan negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Oman, Qatar, termasuk Israel juga. Dan ini saya rasa selama 60 tahun kita sebagai sebuah negara yang independen bekerja keras bersama mereka, berhubungan bukan sahaja dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi kedamaian dan sebagainya. Dan selama inilah mereka rasakan kita adalah sebuah negara yang boleh dipercayai dan boleh bekerjasama dengan mereka. Tapi mungkin ada juga yang tertanya-tanya lah. Terutama sekali kita tengok di online lah, ruang-ruang komen. Is that all we can do? You know, untuk Singapura ini sahaja ke yang kita boleh lakukan untuk warga Palestin lah? Yeah. First and foremost, saya rasa yang pertama kita perlu akur bahawa keadaan di Gaza begitu rumit sekali. It's very complex. So kita jauh. Negara-negara Arab yang dekat pun sukar untuk mencari kehuraian secepat mungkin. So what more kita? Right? What else can we do? Kalau negara besar seperti Arab Saudi, seperti UAE, Qatar kecil tapi dekat. Right? Mesir, Egypt, very big, besar. Dekat betul, sebelah jiran kepada Israel. Dengan negara yang dekat dan besar, dengan sumber yang ada, mereka juga sukar untuk mencari huraian, sukar untuk mengatakan mereka ingin melakukan lebih, apatah lagi kita, negara yang kecil. Tapi itu tidak bermakna kita tidak boleh lakukan apa-apa. Kita sebagai seorang ataupun satu what they call responsible member of the international community, anggota antarabangsa, kita boleh lakukan apa yang terdaya. Dan dari segi ini, tumpuan semua negara ialah pertama, gencatan senjata. Find an immediate ceasefire supaya kita dapat meredakan keadaan. Kedua, menganalisa apa yang boleh dilakukan untuk membantu mereka yang memerlukan. Mereka yang sakit, mereka yang terkorban, mereka yang kekurangan barangan asas, mereka yang memerlukan bantuan rawatan, semua yang diperlukan, kita dapat menganalisa. We can assess. Kemudian kita cuba membawa bantuan ke sana. Itu yang kita ingin lakukan sekarang ini. Humanitarian aid, bantuan kemanusiaan yang perlu dibawa ke sana. Kedua ialah bekerjasama dan berbincang dengan pihak Israel. Kerana Israel hari ini masih menghadkan saluran-saluran bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Kita telah mengutarakan kepada Israel, walaupun Israel mempunyai hak untuk membela diri mereka sendiri, tapi apa yang telah mereka lakukan telah melampaui batas. Itu yang telah kita katakan kepada mereka, dan kita kepada mereka sekurang-kurangnya benarkan bantuan-bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Gaza, untuk diberi kepada mereka yang memerlukan, kerana keadaan begitu desak sekarang ini. Dan inilah yang memberi kita peluang untuk terus berbincang dengan pihak Israel melalui rakan-rakan kami di Timur Tengah dan secara langsung antara kita dengan Israel juga. Itu sebabnya bila tahun lalu kita lihat Menteri Biman Balakrishnan membuat lawatan ke Israel. Beliau berjumpa langsung dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Beliau mengatakan apa pandangan Singapura. Seperti saya katakan tadi yang telah kita utarakan, kita mengatakan bahawa sebagai negara Israel seperti dengan Singapura, jika kita diserang, kita berhak untuk membela diri kita sendiri. Tapi dalam kita melaksanakan hak kita, kita tidak boleh melanggar aturan atau undang-undang antarabangsa. Itu yang secara tegas kita terangkan kepada mereka. Dan jika kita
bukan ataupun tidak mempunyai hubungan dengan Israel misalnya, kita tidak akan dapat berpeluang untuk mengatakan, mengutarakan pendirian kita sendiri. Kedua ialah keupayaan kita untuk memberi bantuan-bantuan serta menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Gaza. Kita lihat one time kita lihat kita punya C-130 yang kita buat airdrop makanan tu kan. Tak semua angkatan udara negara-negara ini dapat permit untuk melakukannya kerana the airspace belongs to Israel. Even mereka yang mempunyai hubungan dengan Israel tak semua dibenarkan melakukan itu. Tapi kerana Singapura dianggap sebagai negara yang boleh dipercayai, yang benar-benar ingin membantu, kita diberi peluang tersebut. Imagine kalau kita tak ada hubungan, kalau kita tidak dapat berunding, kita tak dapat melakukan bantuan sedemikian. Kita tak dapat menyalurkan bantuan sedemikian. Selain daripada the airdrop, kita juga dapat menyalurkan bantuan menerusi port Ashdod di Israel juga. Ini semua berkaitan langsung dengan situasi kita dan kedudukan kita sebagai negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, hubungan diplomatik dengan negara-negara di Timur Tengah. Tapi itu tadi Dr. Maliki katakan tentang kedudukan Singapura dan keupayaannya untuk melakukan perkara tertentu like certain things because of kedudukannya. Dan saya rasa bagaimana Dr. Maliki boleh berikan replies lah kepada komen-komen yang katakan ini je yang you boleh lakukan saya rasa pada mereka, saya harap mereka boleh bersimpati juga dengan keadaan kami. Kalau boleh kita nak lakukan lebih, kalau boleh. But keadaan di sana begitu rumit sekali, right? Bila saya pertama kali 2023 bulan November, bila saya ke sana ke pejabat Pertubuhan Sabit Merah Mesir yang membantu untuk mengemaskini barang-barangan, membungkus barangan untuk ke sana. Saya berbincang dengan the Red Cross, Red Crescent of Mesir tu kan. I said, what's the situation? Macam mana? Boleh tak hantar? Right? Cakap kita pun nak hantar banyak. We want to send. But it's so challenging now. Ketika itu cuma 1-2 truck aja dapat masuk. Right? Cakap dalam your assessment berapa banyak truck yang diperlukan. Dia cakap we need at least 200 a day. Right? Wow. But because dia ada border, dia ada yang dikuasai oleh Israel dan Israel for their own reasons mengatakan they need to track, make sure yang apa yang barang dia masuk hanya barang makanan saja atau barang bantuan saja. They don't want anything else to go in, right? So every truck they check. So the queue panjang sekali, lama. So it's very complicated, and what can we do? Can we force ourselves to go in? Very difficult, susah, right? Itu sebab secara sedikit-sedikit kita cuba melakukan apa yang boleh. So daripada jalan daratan yang sukar, that's why we thought about the airdrop, right? The airdrop, because airdrop mungkin akan lebih cepat dan we bypass dia punya hambatan laluan daratan kan. So that's when yang kita boleh lakukan lebih daripada banyak negara lain. Ada negara yang besar yang tak dapat melakukan itu. So we get to do it dan kita bekerjasama dengan Jordan untuk melakukan that airdrop. And that's one of the very few airdrops yang dibenarkan oleh Israel. Dan that is direct. So kalau kita lihat dari segi keupayaan, itu lebih daripada apa negara lain yang boleh melakukan, right? So what more can we do? We want to do more. Certainly we want to do more. So now we are planning, we bincang dengan pihak-pihak yang lain dalam keadaan krisis antarabangsa sedemikian. The first thing is the humanitarian assistance, bantuan kemanusiaan supaya semua basic needs, keperluan asas dapat dipenuhi. Air yang bersih, makanan, rawatan, perubatan dan sebagainya. We make sure all these things are given first. Kedua ialah the rebuilding effort. Right? Itu hari kita dengar bahawa Mesir, Arab Saudi dah bincang, then they roughly estimate 50 billion, right, is required to rebuild Gaza, right?
how are they planning to do that? So dia ada rancangan mereka sendiri, dan kita bila dah more concrete, then we ask them what can we do to be part of that whole process, right? Sama dulu krisis-krisis lama, masa kita ada krisis di Melabu misalnya kan, we start with humanitarian assistance, kemudian we go there, we start building schools, we start building bangunan-bangunan yang diperlukan, right? So we will have to wait, kita tunggu pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang pakar dalam pemilihan semula negara-negara yang menjadi mangsa krisis sedemikian. Kita menunggu apakah keperluan mereka, dan kita akan mengambil bahagian dalam sesi-sesi perbincangan, dan di situlah kita akan membuat penilaian bagaimana Singapura boleh terus menyumbang kepada proses untuk pembangunan semula Gaza, dan kedamaian yang kita harapkan kedamaian yang akan berlarutan lama, bukan esok saja. You need something that's very stable. For it to be stable, banyak kondisi-kondisinya lah, ada syarat-syaratnya yang perlu wujud untuk kita mencapai kedamaian jangka masa panjang. So what more can we do? Jadi pada masyarakat Singapura, saya harap mereka faham, bukan kerana kita tidak mahu lakukan. Kalau kita tak melakukan, saya tak perlu ke Timur Tengah. Dalam setahun, dalam masa 4 bulan yang lalu, saya dah ke sana hampir 4-5 kali. Right? Wow. So, like ever so often pergi sana, jumpa, tanya. Dan bukan itu saja, kita membuat hubungan telefon, kita bertanya apa yang boleh kita lakukan. It's not that we're sitting down and not doing anything, right? Kita cuba, dan kita bincang dengan pertubuhan-pertubuhan kemanusiaan di sini, RLAF dan sebagainya. Kita mengumpul dana, dan dengan bulan Ramadan ni kita buat kempen seterusnya, right? The fourth campaign by RLAF dengan M Kuasa 3 untuk mengumpul dana lagi untuk mereka yang menjadi mangsa di Gaza. Tapi tadi Dr. Maliki sebutkan tentang pengamatan anda, pengamatan Dr. Maliki bila dekat sana. Tapi secara peribadi, perasaan ni macam mana pada masa tu lah? I mean, you went there with a politician punya head kan, tapi as a human being, apa yang you rasakan pada masa tu? I don't see the direct impact. Apa yang kita lihat ialah menerusi kacamata TV dan sebagainya. Mungkin saya terangkan tentang di Ramallah. Bila saya ke Ramallah, saya dah ke Ramallah hampir 3 kali. Setiap kali saya ke sana, saya merasa kesedihan mereka. Kerana jika kita look at us, you can see some of the occupied territories. Right? Saya ingin mengatakan bahawa Singapura telah mengambil tindakan yang tegas. As early as in the 60s, 70s, setiap kali pihak Israel melakukan sesuatu yang melanggar undang-undang antarabangsa, we vote against them. Right? The illegal occupation, we vote against them. We tell them it's wrong for you to do that. Kita beritahu dengan pihak Palestin, pendirian kami. Dan so that's the first thing. Saya lihat sedih lah macam mereka tinggal di kawasan yang tertutup. There's lack of freedom, you know. Kedua ialah apa yang menjadi harapan saya bila saya berjumpa dengan kanak-kanak di sana. I see very bright children. Saya telah mengunjungi satu sekolah tak lama dahulu, berbual dengan para penuntut di sana. Very, very bright students. And boleh converse bahasa Inggeris, confident. Dan mereka bersedia untuk mencapai ilmu-ilmu baru. So that's one of the reasons, one of the things bila saya pergi ke sana, kita bawa buku-buku. Masa tu saya bawa whole truckload of buku-buku daripada NLB. Kita berikan kepada mereka. Dan di situlah saya mempunyai harapan bahawa ada masa depan yang cerah untuk mereka jika kita dapat berusaha untuk mencari kedamaian keseluruhannya di Palestin. Dalam masa yang sama juga saya telah pun mengatakan bantuan yang Singapura sedia untuk beri pada mereka. Hari ini kita telah memberi bantuan yang dikatakan ETAP, Enhanced Technical Assistance Program for the Palestinians. Kita telah mengenepikan $10 juta untuk pembangunan di Palestin. Any projek pembangunan di kawasan Ramallah ketika ini yang diperlukan, kita bersedia untuk membantu mereka. Kedua ialah kita memberi scholarship permulaan. Kita beri scholarship kepada postgraduate scholarship, dan baru-baru ini kita telah mengembangkannya kepada undergraduate scholarship.
5 undergraduate scholarship, 5 postgraduate scholarship. Dan setiap kali penuntut datang kemari, saya akan berjumpa mereka. Make sure they settle down, tanya keadaan mereka, dan they will complete the studies. They do very well. So pada kami ialah ketika ini tujuan kami ialah membantu apa yang kita boleh. So bantuan tersebut ialah untuk membantu para pegawai di Palestin supaya jika suasana lebih baik, mereka boleh langsung melakukan yang lebih baik untuk rakyat mereka. So in the meantime, we build up capability. We help to build up the capability, so when it's ready, they are also ready to respond lah. Wah, very serious kita punya conversation ni. Mungkin kita boleh main satu game lah. Okay. Dia To break to break the the momentum seriousness. Macam kita bagi you moment untuk brief lah sikit. Kita bagi moment sikit. Okay. Kita ada 3 soalan. Okay. Dia macam main true or false lah. True or false, Benar okay. atau tidak. Okay. Tapi soalan dia pun macam susah juga. Tapi kita cubalah. Tapi jawapan senang lah, true or false lah. Tapi boleh kalau lah. boleh Kalau nak explain pun boleh juga. boleh. Okay. Statement pertama. Singapura tak berpendirian dalam hal-hal geopolitik yang melibatkan negara lain. Tak berpendirian. Oh, that is a double negative. Salah. So bermakna Singapura berpendirian. So it's false. So Singapura berpendirian. We are very clear. Kita punya pendirian, and this is an explanation. Pendirian kita ialah untuk memastikan bahawa kita punya Singapura punya interest atau what's important for us is the first thing. Right? Padahal pendirian kita ialah apa yang kita penting untuk Singapura, itulah pendirian kita. That's first thing. So dalam situasi sedemikian, first is we reflect on our position as a small nation, a small city-state, that you have to protect your rights. Your rights, your sovereign rights, kedaulatan kita, our independence, kemerdekaan kita kena protect. Jadi kalau ada negara-negara kecil yang dalam keadaan yang sama, we must state the situation. So kita ada pendirian sendiri. Bukan tak ada pendirian Okay. We have a backbone. Ada. We have a backbone. Yes. Sebenarnya that brings me to the next statement. Sebenarnya betul atau tidak Singapura pentingkan diri sendiri? Itu pentingkan diri sendiri. I think you have to qualify. You have to qualify because kalau kita just that statement pentingkan diri sendiri, so negatif. Maksudnya kita tak menghindarkan orang lain. Ya, kita pentingkan our interest, right? Okay. Bukan diri sendiri, but our own interest. Kepentingan kita Kepentingan lah diri sendiri, kepentingan bukan diri sendiri, tapi kepentingan Singapura sebagai sebuah negara yang kecil, yang merdeka, yang mempunyai kedaulatan sendiri, dan perlu melihat apakah yang perlu dilakukan untuk memastikan Singapura terus berjaya, terus wujud. Because kalau kita tak mementingkan kepentingan diri Singapura sendiri, we can easily be wiped out of the face of the earth very easily, because people tak akan, imagine kita negara kecil and then kita tak relevant kepada negara lain that is like, so what's the point, right? So kita nak berdagang dengan mereka, kita nak tell them that we have value add. Berdagang, kita punya market kecil je, right? 6 million people, apa market takkan semua nak beli barang-barang dia kan? Betul. So we need to make sure that we tell them, we are the hub and the gateway to Southeast Asia. Singapore 6 million, Southeast Asia is 630 million. So that is your market. The market is not 6 million. Tapi kalau kita nak beri kepada mereka bahawa kita are the gateway, why are we the gateway? We are the aviation hub. We are the maritime hub. That's where the gateway. So we need to do all this. We are relevant to yang kita nak berdagang dengan mereka. Kita relevant dengan Asia, Southeast Asia. So that's our role, and that's why that is kepentingan kita. Kewujudan kita, our survival is kepentingan kita. Dependent on those lah. Yeah, so dia bukan pentingkan diri sendiri, dia jaga kepentingan negara. Jaga kepentingan negara. Kalau kita cakap pentingkan diri sendiri, macam kita tak hindarkan orang Macam self-centered sikit. That's self-centered. That's so negative. That is not Singapore. Bukan, that's not Singapore. No, I don't think so. Bukan. Okay. Next one, Natasha, next apa? one. Singapura ni terlalu kecil untuk matter. Not true. If we are too small to matter, then we will not be able to draw investment kat sini. The first thing. Okay. Right? Okay. You look at the amount of investments that come to Singapore, right?
we will not be able to attract 65 million people. 65 juta orang melalui Changi Airport setiap tahun. Ramai 11 juta masuk ke Singapura. That is Terminal 1, 2 and 3 and 4, right? Kita nak build Terminal 5. Terminal 5 is Terminal 1, 2 and 3 add together. So kalau Terminal 1, 2 and 3 and 4 and 5 dah siap, 130 million people will pass through Changi Airport every year. Wah. Kalau kita tak matter, siapa nak come through our doors, right? Betul. And then they will come into Singapore. They come to Singapore. Why do they want to come to Singapore? Because there is investment opportunity. Why? Because their investment, they feel the investment is safe, right? The investment will bring in the what called ROI lah. Ada dia punya untung dia lah, right? Tak ada untung buat apa kat sini kan? That's why I think it matters. That's number one. Number two is we are relevant to many international organisations. You see, jika kita lihat sejarah Singapura ni kan, 60 years as a small nation. Actually, to be honest, there are many small countries out there. Betul. Banyak negara-negara kecil. Macam right? berbanding kepada negara-negara tu, kenapa Singapore, right? So people say our passport, the most popular passport. The most powerful also. Very powerful. I nak cakap popular je powerful. Okay, Cakap powerful lah. Okay, I cakap powerful. Okay, powerful. Why powerful? Because it's the passport that gets to many countries without visa. Visa-free passport. Correct? Betul. Why? Kerana mereka percaya kita. Mereka percaya rakyat Singapura boleh dipercayai. Yang boleh ke sana kemari, kita tak akan kelentong orang, tak akan tipu orang. Kita honest, kita masuk, we will behave ourselves. Kita ikut peraturan. Kita tak akan melanggar undang-undang negeri itu kerana they know we will behave ourselves. So they say that, okay, you got no problem to come into my country, I welcome all of you. Right? So that's the thing. How many small countries have that? Right? Kedua ialah we know kita kecil, so in the longer term, we need to make our presence felt. So what are the things that we do? First, in United Nations, di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, right? We are one of 700 countries. So because we know kita kecil, suara kita tu tak kuat sangat lah. Right? But in order for our voice to be heard, suara kita tu lantang sikit kan? What do? We organize this group called the Forum of Small States. We are the initiator of that. Kita start the Forum of Small State, mula-mula cuma 20 negeri aja. Sekarang dah meningkat, dah banyak, right? So now force is a force to be reckoned with. That's what we say in United Nations. So bila ada apa-apa yang dibincangkan, then all the force country will come together. Ada power sikit lah. Ada power sikit lah, power banyak. Power banyak. Okay, sorry, power banyak lah. power banyak. So that kita punya suara reflect the voices of small states. So kalau we cakap, don't forget us. So misalnya dalam perbincangan iklim, right? Climate change. Many small countries are island states like us. The Pacific Islands. I went to Pacific Islands, right? Kita sekarang anggota dialogue partner of the Pacific Islands Forum. So I went to Tonga. I went to tempat-tempat yang exotic namanya exotic lah. Tapi jarang dengar. So why do I go there? Kita ke sana kerana kita nak bersatu dengan mereka. Bersatu mengatakan bahawa isu-isu climate change penting bagi negara-negara kecil. If not, negara-negara besar yang mengeluarkan menggunakan tenaga yang emit all the CO2, they don't care. They are the ones who will itu yang menyebabkan global warming. Itu yang menyebabkan pencairan all the glaciers yang akan menaikkan the sea water level rise, right? The sea water rise will affect us. So kita organize such things. Kita ada FOSS, kita ada IORA, International Organization for the Realm of pasal the Indian Ocean Realm Association. Kita ada FELAC, Forum of East Asian and Latin America. All these kita yang mulakan. Macam-macam. Kita mulakan kenapa? Kerana kita tahu you need to spread your basket. Don't put everything into one basket. So kita ada hubungan dengan FELAC, the Latin American countries. Kita baru sign FTA dengan Mercosur countries, Brazil, Mexico, Uruguay, Paraguay. Right? Why? Because you never know when. Kita tahulah keadaan dunia sekarang ni kan.
if big countries ada dia punya kelakonan yang macam kurang sikit yang bersesuaian dengan yang mungkin menjadi hambatan bagi kita, at least kita ada partners yang boleh kita terus berurusan dengan dan memastikan kewujudan kita terus dapat dipertahankan. But do you see that macam like, you know, when you put like your hands in all the different baskets kan, ada tak macam kekurangan ataupun negative aspect on that, do you think? Of the benefit is that you can tap as and when required. So misalnya one of the salah satu sebab utama kita build up all this relationship and FTAs is one of kita punya challenge is food security. Kita mengimport 90% daripada barang makanan Singapura. 90%, right? Because kita tak ada tanam-tanaman lagi kan. So 90% we import. But if you don't import from diverse sources, you will be inhibited. Kira kalau negeri, misalnya kita ada cuba 3 negeri yang kita import ayam, import sayur, import buah-buahan. Misalnya cakap pasal ayam macam trauma. Trauma. Misalnya, so if we only have 3 sources, so if something happen to that country, dia cakap, I don't have enough, I cannot export to you. Then dia kedua kan. So kalau supply limited, demand continues to go up, price will go up. Sebabnya kita menyebarkan sayap supaya kita punya sources continue to go up, so kita punya we can keep our prices down. So ada disruption kita pergi sini, ada disruption kita pergi sana, right? So that's the purpose, right? The benefit. The downside tu orang macam saya lah penat lah. Kenapa penat? Cuba cerita sikit. Nak kena pergi tongga, nak kena kesana kemari, nak kena senyum, nak kena berhubungan dengan secara diplomatik dan melihat bagaimana kita boleh come to a conclusion. Negotiation bukan mudah. When you come to negotiation or the negotiation table kan, it cannot be win-lose. It has to be win-win. Right? Kita kena bincang, okay, what I'm prepared to give, what are you prepared to give, right? That one takes a lot of time, you know. Makan masa, nak kena have small little side talks here. So, you need to be prepared to go. Tak boleh, even dulu masa COVID, ada reprieve lah, right? Bukan kita nak pergi, pasal tak boleh pergi kan. Lepas tu, no choice. Have to start going. Because nothing can beat that personal interaction. Nothing beats that cara kita, face to face. Kita beramah tamah, get to know their family. So the trust is that you build the trust. You build the trust and then we tell them what we are prepared to do also. So Singapura bukan sahaja menerima, kita juga memberi. So di MFA kita ada program Singapore Cooperation Program. Singapore Cooperation Program is di mana kita berkongsi pengalaman kita sebagai sebuah negara yang berpengalaman dalam aspek-aspek pembangunan. So we invite our government officials from many countries, especially developing countries, untuk datang ke Singapura untuk kita berkongsi dan kita membiayai proses mereka kemari. Right? Why? So that they see we are real. Right? We not only tap on them, work with them on the resources that we want them to come here, we also share our resources with them. So it's mutual lah, right? Because to us, your success is our success. Kalau anda mencari cabaran, kita merasai cabaran anda. So that's the kind of principles that we take. Okay. Jadi kita dah jelaskan semua kenyataan tadi true or false tapi meskipun apa yang Dr. Maliki terangkan semua tadi kan, hakikatnya adalah kita masih a small red dot. Yes. Dan kita dikelilingi superpowers lah, basically. And nak ke tak nak, apa-apa yang superpowers tu buat, this small red dot akan terjejas one way or another lah. And sekarang dengan dunia yang semakin volatile, dengan pemimpin-pemimpin pun yang boleh dikatakan pelik-pelik sikit sekarang to put it mildly lah. Volatile also. Volatile. Dan so jadi dalam global order sekarang ini ada sedikit porak-peranda sikit lah bagaimana kita sebagai negara kecil dapat kekalkan this prinsip pragmatik ni dan pada masa yang sama jaga kepentingan diri kita lah. So that is one thing yang kita sebagai sebuah negara yang kecil harus ingat. Kita harus ingat that kita tidak berupaya untuk mengubah haluan dunia. We cannot imagine. It's not pragmatic. It's not realistic, right? Betapa kaya pun kita lah, you know, you cannot, because there are bigger countries out there, and the global order, jika kita lihat global order ni ataupun peraturan global ini bermula selepas Perang Dunia Kedua.
Right? Peranan kedua, if you look at the formation of United Nations misalnya, why 5 permanent members? Right? US, China, Russia, UK. Kerana mereka adalah the so-called powers that kind of like created the safe global order after World War II. Right? So, we have to acknowledge that. So, what do we do sebagai negara kecil? Right? We connect with them. We build relationship. Kita berhubungan dengan mereka. Berhubungan dari aspek security, dari aspek economy, dari aspek politik, dari aspek people to people. Right? We send our people to go there to study. We send to UK, we send to US to study so that they understand. They know Singapore. Kita hantar kita punya scholars bukan kena nak hantar-hantar je. Right? We go there, we send you there so that you connect with the people there. You build relationship because one day you jadi pemimpin Singapura, dia jadi pemimpin negara dia. So that when you are leaders of your own country in your generation, you already establish that personal relationship. That's important, right? So if whatever happens, whatever decision you make later on, you remember us as your friend. Itu yang penting. Kedua ialah this global order will change. So ada yang akan menjadi cabaran untuk kita. Misalnya sebagai sebuah negara yang kecil, kita bergantung kepada perdagangan dunia yang terbuka. Open trading system, right? That's why we have WTO. Tapi kita tahu sekarang ini ada cabaran, right? US wants to get out of WTO. US want to get out of WHO. Kalau negara besar seperti Amerika melakukan sedemikian, what about the other big countries? Kalau semua begitu, then apa yang akan terjadi kepada institusi-institusi antarabangsa? Dulu kita sebagai negara kecil, sekarang juga sebagai negara kecil, kita bergantung kepada institusi-institusi antarabangsa yang melakarkan undang-undang antarabangsa. Right? The global order is established because everybody agrees in that platform. Betul. Di PBB dan sebagainya. Right? So, ia merupakan satu cabaran yang begitu penting pada kita. Tapi what do we need to do? Right? What do we need to do? That's why kita memastikan bahawa we continue to connect with the rest. Yang negara kecil, negara yang sederhana, right? We come together, we say, okay, we don't follow that trend. Can we on our own show that it can still work? Right? Masih boleh berfungsi. Institusi antarabangsa masih boleh berfungsi walaupun ada arus-arus yang bercanggah. Boleh tak kita sebagai negara yang masih berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ini boleh melakukan dan menunjukkan bahawa free trade masih boleh berfungsi. So that's why kita buat free trade agreement bukan dengan US saja, bukan dengan China saja. Kita ada free trade agreement dengan UK, dengan EU. EU-Singapore Free Trade Agreement is the first free trade agreement between EU and an Asian country. First one, right? So, that shows we want to make sure that that's why I said tadi, kita ada taruh kita punya eggs in many baskets so that if something doesn't seem to be okay, we prove that it can be done elsewhere, then we continue. We continue tunjukkan kebolehannya. So sebagai sebuah negara yang kecil, we have to be pragmatic. We have to continue to do our part. And to do that, salah satunya ialah kerelevanan, the relevance. People always say, how does Singapore succeed as a small country? Saya cakap, first, we're always a works in progress. Bermakna, kita tak boleh mengambil situasi ataupun mengambil pendirian yang kita sudah capai semuanya. Dah sampai ke tahap penghujung. We have never arrived. We were always works in progress, right? 2, we are always reinventing ourselves. Work in progress is slightly different from reinventing yourself. You know? Work in progress, kita continue work, right? Reinventing is, kita dah sampai ni, but others are catching up with us. Apa yang baru? So, cari ruang baru. So, misalnya, in the 70s, kerana kita punya manpower, kurang berpendidikan, kurang berkemahiran, we go into production line, right? Or buat electronic TV lah, kilang kan. So after that, the negara lain tengok, you can do that what? So they ikut. They are cheaper. We become more expensive, right? Then we have to reinvent ourselves. Go into technology, go into this, go into that. So we always reinventing ourselves supaya we are always having the edge, right? Having the edge. Then they see the ada yang nak berdagang dengan kita, ada yang nak bekerjasama dengan kita kerana we give them something different that others cannot give. Third one is related to that is kerelevanan, the relevance. We need to be relevant to every one of our partner. That will always be important to them lah. So no matter what happens, we need to find our space in the world.
right? And to find the space in the world is to make sure that they see us as a reasonable place to put their investment. Itu penting. Kerana apa? Kerana tanpa kegiatan ekonomi negara, we cannot grow the economy. Kita tak boleh memastikan ada pekerjaan. Right? We bring investment, kita bawa pelaburan kemari kerana apa? Kerana kita ingin mewujudkan pekerjaan untuk rakyat Singapura. Right? Selepas tu dengan pekerjaan yang berkualiti supaya gaji pun naik. Dan kita dapat kehidupan taraf yang setakat inilah yang sewajarnya yang kita kecapi hari ini. Seperti mana yang Dr. Malika katakan tadi, kegiatan ekonomi penting untuk pastikan kerelevanan Singapura lah. Tapi ini memerlukan manpower lah. Maknanya manpower kena bertingkat, bertingkatkan kemahiran dan sebagainya. Right. Tapi adakah ini sesuatu yang macam warga Singapura tak berapa take lightly lah, mungkin macam tak berapa faham sangat tentang impact geopolitik ni pada Singapura. Itu yang saya rasa many people cakap dengan saya, apa keeps you awake at night? Sebenarnya itu soalan kita juga. Bolehlah jawab. Silakan wakil. So kadang-kadang sebagai pemimpin negara, apa yang membimbangkan kami ialah bagaimana kita ingin memastikan Singapura terus wujud, terus berjaya. Kerana kita itu amanah. Amanah kita yang telah kita terima daripada pemimpin sebelum ini. Dan sebagai pemimpin generasi kemudian, kita harus melaksanakan amanah tersebut. Tapi dengan suasana yang begitu berbeza daripada dahulu, kita harus, cabarannya begitu rumit untuk dihuraikan, untuk kita terangkan juga. Jadi untuk rakyat Singapura, apa yang kita ingin lakukan adalah terus berhubungan dengan mereka, mendekati mereka, menerangkan kepada mereka apakah sebab musabab kita melakukan sesuatu. Mengapakah kita membawa pelaburan yang mungkin membawa kaki tangan asing. Kerana apa? Kerana kita tidak mempunyai kemahiran tersebut ketika itu. But we want them to transfer the technology, transfer the capability. That's why. Kalau tidak, cannot. Dia bawa dia punya machinery kemari, nobody is going to operate. Right? Tak boleh. So that's what we try to do. Kedua ialah kita, cabaran ialah memberi kesedaran kepada rakyat Singapura bahawa persaingan begitu sengit sekali. Persaingan dari segi kemahiran, manpower begitu sengit sekali. Negara-negara lain catching up with us. Okay, mereka mengejar kita. Kerana apa? Kerana kita punya prestasi, kita punya reputasi sebagai negara yang bercahaya, education number one. Everybody comes here to study us, right? So as they study kita punya system, they also replicate, they buat, some of them succeed. Then so there's a lot of competition, right? So to do that, to survive, we need to learn to compete, right? To compete, we have to make some sacrifices kadang-kadang. So when kita cakap pembelajaran sepanjang hayat, go back to school, retraining and retraining, bukan kerana kita cakap, kadang-kadang saya rasa rakyat Singapura cakap, apalah government ni, kita dah 40 tahun masih nak pergi sekolah, tak habis-habis kena belajar. Asyik training kan. Bila kita boleh rehat? Saya pun tanya kadang-kadang bila kita rehat ni. So asking for bila saya boleh rehat lah kira. No, but the reality is, kalau kita umur 40 tahun dan kita tengok keadaannya di mana industri yang kita ceburi sekarang ini sudah mula malap, pudar. Lesser people, kurang orang meminta barangan kita. We have to acknowledge that. Kita harus terima, right? Then where are the growth industry? The growth industry may be in IT, in cyber security, in logistics, right? Logistics perlukan teknologi. Jadi kalau kita tak canggih dengan alat-alat teknologi baru, kita takut, then pekerjaan memerlukan, kerana productivity has to go up, right? Because investor nak productivity goes up, right? So you just have to respond. Kalau kita tak respond, then pemerintah dan masyarakat harus menampung mereka yang menganggur. Apa yang kita tidak mahu ialah kadar pengangguran meningkat. We have the lowest unemployment rate. Sekarang kali ini kita punya kadar pengangguran ialah 3%. 3% is called as full employment. Right? We must maintain that. Right? So
bukan mudah lah untuk mencari kehidupan di Singapura sebagai sebuah negara kecil, city state, challenge so many things, right? Tapi saya rasa kita juga bersyukur. Kita bersyukur kerana berkat kerja keras generasi perintis kita mempunyai simpanan dari segi rizab negara yang boleh kita bersandarkan untuk mendapatkan kita NRRC, ya, kita kena reserve kita invest dan kita dapat NRRC ataupun faedahnya kembali untuk digunakan untuk generasi hari ini dan kita terus menabung, right? So we have a system that works, a system that works that allows Singaporeans to rasa bahawa jika ada krisis kita boleh bertahan dan memastikan kita tidak tenggelam. And that is what we have been able to do. Setiap krisis yang ada, kita menunjukkan keupayaan kita untuk menangani kita tersebut, tak terlalu terdesak, tak tenggelam dan kita terus terapung dan bangkit dan terus meningkat selepas that crisis lah. Orang cakap fly lah. Fly. Fly. Fly high. Memang banyak yang kita dengarkan daripada Dr. Maliki hari ini, termasuk pengalaman beliau. Betul. Tapi saya nak follow up satu perkara yang beliau katakan tadi tentang pemimpin yang volatile. Siapa tu pemimpin volatile? Tapi mungkin soalannya memandangkan Dr. Maliki berjumpa dengan begitu ramai pemimpin negara. Mungkin kalau tak boleh sebut nama, mungkin ciri-ciri yang yang appeal to you lah sebagai pemimpin negara ni. Yang mana satu yang you rasa like paling menyenangkan lah, atau paling volatile yang you know. Saya rasa sukar kerana apa? Kerana pada setiap negara the uniqueness keunikan negeri tersebut tidak boleh kita bandingkan. Lantas kewibawaan ataupun karakter seseorang pemimpin tersebut only the citizen can evaluate sama ada beliau merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, yang baik untuk negara tersebut. Dan kerana semua negara-negara dunia ini merupakan negara yang bersandarkan kepada democratic processes, rakyat berupaya untuk membuat keputusan sama ada mereka inginkan pemimpin tersebut ataupun tidak. Ini berkaitan langsung dengan cara kepimpinan. Right, di Singapura ini cara kepimpinan kita ialah memastikan kepercayaan wujud. First is that we get the trust of the people. Kedua ialah kewibawaan dari segi keterbukaan, the openness. Ketiga ialah dari segi kepembersihan, clean government, right? So banyak rakyat negara-negara lain inginkan kepimpinan yang sedemikian. Ya, kepimpinan yang bersih, yang berwibawa, yang boleh dipercayai, yang mengutamakan kemaslahatan rakyat, mengutamakan kebajikan rakyat. That is what rakyat-rakyat semua negara inginkan. Saya rasa di Singapura kita bersyukur kerana selama lebih daripada 6 dekad kita telah melihat generasi demi generasi pemimpin kita menunjukkan kewibawaan tersebut, menunjukkan keupayaan mereka untuk mendapat kepercayaan rakyat. Dan ini dilihat dari segi pembangunan kita, right? Our economic performance, dari segi apa yang kita dapat berikan kepada rakyat dan sebagainya lah. Kita bersyukur, tapi kita harus terus mendekati rakyat kerana setiap generasi mempunyai pandangan mereka masing-masing. Generasi muda hari ini mempunyai exposure. Mereka terderah kepada banyak lagi informasi-informasi di luar sana yang mungkin memberi mereka pendirian yang agak berlainan sedikit, dan lantas pemimpin hari ini harus juga memberi respons yang sewajarnya untuk memastikan mereka faham keperluan dan juga aspirasi generasi-generasi baru. Jadi bila anda ni berunding ataupun bertemu bersama individu ataupun pemimpin-pemimpin yang volatile ni kan, macam mana you handle keadaan macam tu? Tengok mood tak adalah. No lah. First kita kena respect lah.
Okay. No matter what it is, we have to respect them because they are the leaders of that country, and we want to respect the democratic process. Kita perlu menghormati proses demokrasi di negara tersebut, dan jikalau beliau telah dipilih oleh rakyat negara tersebut, kita harus menghormatinya. Dan itu penting kerana kita mahu mereka menghormati pemimpin kita juga. Kita tidak mahu mereka datang ke negara kita dan memandang rendah pada pemimpin kita. So kita menghormati mereka. Kita harus cuba memahami pemikiran mereka. Mengapakah mereka memikirkan sedemikian? Kerana ada juga dasar-dasar Singapura yang pemimpin-pemimpin lain merasa, kenapa Singapura ada dasar sedemikian? Kita mengatakan kepada mereka, ini because itu penting untuk kita. Ini adalah kerana negara kita merupakan negara yang majmuk, berbilang kaum, lantas kita mempunyai dasar-dasar yang berkaitan langsung dengan keharmonian kaum. Tapi di negara mereka mungkin tidak, kerana mereka mempunyai situasi demografi yang berlainan. Jadi mereka kurang faham. Jadi mereka harus menghormati dasar kami, dan kami juga perlu menghormati dasar mereka kerana kita harus sensitif tentang the geopolitics of that country or that region. So that's important lah. So bila saya berjumpa dengan mereka, the first thing is mutual respect. So that dia lihat kita, even if you're small, you can be respected, tapi yang penting ialah kita pun kena up kita punya level lah. Kita kena up sikit lah. Kalau tidak, dan cakap, small country, you discuss what, right? Kita kena up, apa yang kita offer kan? Kena ada put on the table juga kena lah put on the table, kan? kena ada jugalah. Kena ada juga. Kita kena up kita punya level. Kita mesti be prepared to say, this is what we think. Kita berpendirian. Kadang-kadang dia tanya, what's your comment of that? What's your thought on that? Kita kena bersedia. Bersedia memberi pendirian kita sendiri. Tak boleh nak wobble tak ke boleh apa wobble. Kalau you wobble, like your credibility is lost. Right? So they said you need to, kita mesti ada keupayaan untuk berdiri setinggi mereka. Setara dengan mereka walaupun kita kecil. That's why people always ask, you little red dot lah, but you are everywhere. No. Tapi kadang kita pun merendahkan diri sikit lah. Kena humble sikit lah. Kena humble sikit lah. Tak boleh. Humble brag. Kena humble sikit. Kita cakap, don't say that lah. We are very small lah. You know? Don't say that. Don't say that lah. We are very small. Tapi dan dia punya comeback is that, you small but you rich. No lah, we not rich lah. We okay lah. Good enough for us lah, you know. But you bigger, you know. You know, your country, how big are your country? 7,000 square kilometers. I 700 only. 10 times bigger than me, no. So, I mean, but we are able to discuss in a manner that makes them feel that we are a good friend, a good partner, mutual respect. And saya pun rasa banggalah dalam 20 lebih tahun saya menjadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat. Bila saya keluar negara, saya rasa bangga kerana di semua negara yang saya pergi, the first thing they ask is, tell me more. Tell me more about how you do this. How are you able to do that? No, tapi saya katakan kepada mereka, we can do it only because we are Singapore. We can share with you. I can boleh kongsi pengalaman kita. Tapi you come and you learn. Take what you think is relevant to you. Don't assume everything is applicable. Right? Then kadang-kadang we also bring our people. Kita share our expertise. Misalnya dari segi pendidikan, right? Many want to learn about TVET, the technical vocational training. So our ITE. Dia kita punya ITE, wah, your ITE like my university like that. You know what you have to offer, right? Then kita cakap, okay, then we send some of our senior officers. We go there, we help you set up. We help you set up your TVET, right? Macam di Vietnam misalnya. Vietnam ada 7 pusat sedemikian. Right? And they're so happy they want to build more. Right? Kerana apa? Kerana dia melihat the success of our experience. Tapi bila kita ke sana, kita bukan just do for them. We do with them supaya kita punya pengusaha-pengusaha kita, our businesses, get to go there and also do business there. So we train their students there. Then our businesses invest there. And the students yang kita train to work for our businesses. That is to our advantage too. Right? Our businesses bring their hasilnya balik ke Singapura. Then we get the benefit. Okay, banyak yang kita pelajari Strategy the little red dot. The little red dot. Jadi dia tak tiny sangat lah. Ada kena tambah sikit, the shining little red dot. Shining little ada bezanya red lah, ada dot. bezanya. Ada beza. Nampak tu dia punya bahu macam naik. Gemerlapan dia lain sikit lah. Lip lap. Lap dia. Dah raya kan. Lap dia sikit lah.
Actually banyaklah kita pelajari dalam podcast hari ni daripada macam mana Singapura dapat membantu daripada sokongan kemanusiaan dan bagaimana kita sebagai shining red dot ni kita dapat mengembang sayap supaya kita dapat terus jadi relevan lah dalam the international community. That's right. Yes, Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Maliki terima kasih kerana mengundang saya sekali lagi untuk berkongsi pengalaman dan pendirian Singapura. Sekali lagi nanti jangan seperti Jangan saya selalu serik cakap, jangan serik. Next week dah datang balik. Okay, dengan itu kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya.